Kabalo ka ba? Unsay mo ko kalay? Yes, unsa? Rapper! Sa 50 Cent! 50 Cent, Lobe! Kabalo ka, unsay mo ko kalay? Oh. Murag GED. Yo, what's up guys? Naanapunta diri sa atong Batilig, ang Ngabil sa Ngabil. Atong ipaila ang team Pero Tagang. Grabe ka power. Okay, mo sa yung team? Team Pitok-Pitok. Team Pitok-Pitok. Sige. Kwentos muna para kung sino manalo yun. Ari. Ayaw mauna. Ngabil sa Ngabil. Sagpaana. Haluan. Imong naong maragigit. Maka. Tae. Abini mo. Kabalo ka ba? Unsay mo ko kalay? Yes, unsa? Rapper. Sa 50 Cent. 50 Cent, Lobe. Round 2. Unang banat. Ay, kalong banat. Kamu na imamong tae. Igit-igit, tumul-tumul, ubul-ubul. Kablo ka, unsay mo ko kalay? Oh. Mura GED. Among tulo ba? Abi ninyo. What's up, Mr. Bella? What's up, Bella? Abi ni mo. Round 3. Ikatlong banat. Bang. Kabalo mo. Yung mura GED. Mura zero. Abi niyo. Ali. Tapok mo. Kamong tulo. Dikit mo. Kano, power. Sa inyong tulo. Kabalo mo sa inyong tulo? Kabalo mo. Oh, shit! Wala guys. Cancel guys. Cancel.